Ya kajing syakri ke jopi hangi kum kabalang haki ar forsan telikis nem. To blay non ker kuya pi, ublay non tor kat nem bak pi. Bat kham tam una ai ka bor bat pinang khlang haki julom mensim haki jing syakri dekat kam ka jong blay. Ku blay sipun. Kabalang Presbyterian Nonglang, kapahap haka Langja District Tinghor Presbyteri negasngi kalapan ku burom ya utemen besan SD1 yang haka jingdam arfosan snem jong kajing syakri jong u ya kabalang nadu baula syajid kum utemen besan haka khat praterik julio haka nais pak handai pusan ya kajing seng pen ku burom la penlong haplau jong kani kajing menia balang Presbyterian Nonglang haka balapnya utemen besan RW1 yang ubedi moderator jong Tinghor Presbyteri haka tika sengi dan ringkat tu daki nongkit kam jong Nonglang pastorit Langja District bat jong Tinghor Presbyteri. Bahasa kajing syam kajonga ngalap bau long way na kinungkit ya gagam ka masyan kaya ako kabalang. But the train met but nusip. But the way kajing kublay kabang pang ya ikalong. House nem arajar khatsan. Barado arajar khatnyo. Kabalay kasnam kabangi penkre kajian sama jong kaki pis sabi. Bahagi ni ki sam telikisnam kaji trash itong kaju kau usketeri penkre sinat kalau sisa kakam kabarapa. Bang ilala man priang kasinat ada katnyo dan kaji kemet dan kaji jab kemakra. Barikat kibabur kikam penroy ko kasnam. Lembang kabalang, lembang kajing trash itong kaju kemusketeri penkre sinat. Baka ne kalau kata-kata kabay terbasan inken mau baka balang kabulong ii ya kaji syakri kajoki haka balang hari ki ar pusan telikis nam kane ka momento ka ongkum ne ka balang Presbyterian Nonglang appreciation certificate silver jubilee terbasan SD1 yang kabalang kadak kaji snow keben bat snow burong ya kaji syakri bangkodor jang terbasan SD1 yang ubala syakri mentala arkusan sedem pura kemudian basan yang kabalang nadu bala ordeng haga lain tarik Februari kakandai spa kandai punreu haga diasan ram berai Presbyteri kabalang haga balang Presbyterian Mauli Pinkup yang kejiit kabalong kapanpo jong kajing penjenai kulusai lai khatsam.